jadi kasohor. Ayo, ayo. Minta kamu sih. Lain mah. Minta kamu tak kamu sih. Itu yang SPF. Buka. Kameran. Hai. Lucu. Iya bangunan naon mah eta? Bangunan. Bangunan sejarah mana? Bangunan. Tenaga. Dari negeri Ayu Pak, tidak ada RC. Seperti kenapa sih? Jangan mah. Ngantri. Bayar naon? Bayar, nggak bayar tapi itu bayar. Jati nangor kiwari jadi kasohor. Rempok toko sakula wangunan kantor. Kelawiri di jalan mobil jeung motor. Lila tepi dapuhu majuna kendor. Antai-antaian alut-alutan keur dagang mah hiji kesempatan angkutan kota narik muatan balang di jalan tanya urusan. Sakit kan tadi. Ya. Lapar lagi sama bungsu. Nyeri lutut. Suka kamerkan, suka kurang makan. Dan tadi makan drama. Juga kamanyun gitu diurutan. Tuh, tentunya Pak Ahmad jadi paraji segala ayah kantong ajaib datang. Ayah ayu, ayah kayu putih, Aya palu, aya ragaji. palu, ayah ragaji, ayah jarum, ayah benang. Tinju. Jika nenek mah tadi masuk teh, beol dulu. Naruh kutub dulu. Isin ke babayut nenek mah buru-buru lari masuk teh. Mau pakai ini nak? Saumat. Hai, mantap. Ningali onta. Teng.
Wirisnya. Sayang. Ken, Sekolah tempat pikir diajar. Sekolah mari hidup orang bahagia. Sekolah meronjakin ajen diri. Sekolah nanjirkeun derajat bangsa. Sakulah tempat pikir diajar. Sekolah mawar hidup orang bahagia. Sakulah ngaronjatkeun ajen diri. Sakulah ngancirkeun derajat Keneng ke di halo. Kan papa bawa HP. Kalau saya mau ke suara, ayeuna bade mulih ucu. Ya, permios ucu. Iya ucu. Nu rambutna pirang Maria mojang lenjang Nu gelis rambutna pirang Karanta suara. Lalaki loba nu mandang Keur geulis budina manis Katambi imutna manis Mun seuri mata kataji Mata